дуруду эҳтиромот барои мардуми азиз, барои тоҷикистонӣ. умедворам ки якояки шумо хуб сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошем. дӯстои азиз, каме дар сари як масъала мехостам суҳбат кунам ва фикру назари худам бигӯм. боқи қазоват дар дасти шумо мешавад. дивонаи боқи қазоват дар дасти шумо мешавад. айбар биромад, тези бад биромад, спетка тормоз шума хердааст. баъзан ҳолатам хеле одамо поворот дар меоянд, хеле чӣ намекунанд, оста намекунанд айдурӣ, баъд ки меям, баъд наздик дар меям, баъд тормоз мекунанд. ҳам хеле ҳолат дуртар буда, хеле камкӯз мебурам меравад. макуне пешумадаги мошина гуфта мезанам. ана дӯстои азизам, дина ростӣ дар ютуб эфир накардам. дар тикток каме бигем ки лайв кардем дар канали банда. дар шаҳри қадимаи ҳамин кишвар будам дина, яъне шаҳри қадим дора иҷа ва шаҳри нав. як нав занг мезанем гурез. шаҳри кӯҳна дора, шаҳри нав дора дар Полша. ва шаҳри кӯҳна дар ҳамун ҷигари шаҳри нав аст, яъне ки дохилаш лави об, лави ҳамун бигем канал, ҳамун шаҳри кӯҳна аст. кадоме буд дар тикток бигем дид. барои чӣ дар ютуб эфир накардам? албатта ки сабаб дора эфир накардани ютубу. барои он ки ҷода ҳамун дига мусиқиҳо мондагӣ ҳастанд дар гуногун ҳамун дуконҳо. гӯем садои любой мусиқӣ биёя, ютуб авторски права мезана. дар ҳолате ки ура ман мондагӣ нестам, ура ҳам дукон мондагӣ аст, мисол шиштагӣ, ӯ сраз авторски права мезана. намедонам чӣ ба ин хел аст. барои ҳамун дар тикток кардам навора. дӯстои азиз, ба ҳар ҳол хулоса баъди фиргаштан, баъди тамошо кардан, баъди бигем ки ҳамин тоҷикистон, эмомалӣ раҳмон ва тарафдорони эмомалӣ раҳмон доимо мегӯянд ки шумо тоҷикистона пеш дидагӣ будед, ҳози биё намешиносиш мегӯянд. албатта ки дард овараш ҳамин аст ки рави дига тоҷикистон, яъне душанбера намешиносӣ. ин дардовартарин сухан буд ки ман равам душанбера нашиносам. яъне датаво хушрӯ шидагӣ аст, датаво пешравӣ шидагӣ аст ки намешиносӣ душанбера. эмомалӣ раҳмон хеле тағйир дод гуфтагӣ сухан қатъи мардуми тоҷикистон мефахранд да ин калимаҳо қатъи. аммо ин мардум дарк намекунад ки аммо ҳар чизе ки ӯ доштанд он як таърихи зиндагии ӯ буд да. имрӯз 4-5 ҳазор сол мешавад ки ин мардако шаҳри қадима қапида истодагианд. миллионҳо расход мекунанд барои қапида истодани шаҳри қадим. ранг бор кардан, реставратсия кардан. як дона кирпич агар ки хаста шава, ӯ кирпича гирифта бурда аз ҳамун кирпич сохта оварда дар ҷош мемонад ки шаҳри қадим аст. яъне ки набояд ин шаҳри қадим гӯем ки аз байн равад. медонем барои чӣ? барои он ки он шаҳри қадим ин таърихи ин миллат аст, таърихи зинда, хонаи шоҳ, хонаи бигем ҳамон одамое ки замоне ёд дошта бошед, ман гуфта будам ки хонаи эмомалиро музей мекунем. агар кадоме ёд дошта бошед, хонаи эмомалиро мо музей мекунем. барои чӣ? барои он ки ин таърихи баъдӣ
بگیم که در سر ملت بود، یک پرزیدنت بسواد، یک پرزیدنت بمفکوره، باید چی میخورد، چی میپوشید، قشقوی اوقات خریش خیلی بدیره، چقدر رسخود میکرد برای خودش میلیاردوره، همه ایره موزه میکنیم، حتی که سمالیاتش هم موزه میکنیم که مردم بیایه ببینه خلق که تاجیکا 32 سال در زیر بگیم که یک انسانی به مفکوره که چقدر یا میرقصیدن، تمام اینمی ویدیوهایی که دارن عکس نوارو یا را همشه میبروریم که چخیل مردم هم میرقصوند و خودش چخیل زندگی میکرد، نبیره هاش چخیل زندگی میکرد، حتی که نقلیات هایی که نبیره های اینا دارن، اولاد های اینا دارن، اینا را یک موزه میسازیم، اینا را استفاده نمیبریم، اینا استفاده نمیشود، اینا موزه میشود و بگیم که برای آینده بگیم که چی اینا مونده میشود تا که جهانی ها بیاین ببینن حال زندگی مردم تاجیک. میفهمین امیره؟ یعنی که باید ما هر یک روزی که چی بد داشتیم و چی خوب داشتیم او را باید چیکار کنیم؟ ما بگیم که یک آثارگاه یک داشته باشه که او را ما برای نسل های آینده یک نمونه گذاریم. فرق نداره. ولی خانه صدرالدین عینی را هم چپا کرده، بگیم که اینو دام ساختنیه، نه اینجا پول کار کردنیه، یا که بگیم که چایخانه راحت چپا کرده، نمیدونم چیم چیز دیگه ترگاوی سنتر ساختن، یا کینوتئاتر لاوتی را چپا کردن در جاش علف کردن، باغ کردن. میفهمین نمیره؟ اینو هر یک سوزن این نشانه زندگی ملت بود، نشانه زندگی ملت بود، تاریخ ملت بود. متاسفانه امام علی رحمان این ملت با نام زیباگی فن میکنه و ملت درک نمیکنه. متاسفانه در اینجا بیشتر عیب از خلق است که خلق این چیز درک نمیکنه. خلق به زیباگی داده میشود، خلق به یالتیول داده میشود. باور کنین اگر اینمی دومای ساختگی بلنداشونه امام علی رحمان، نمیدونم اینمی زیباگیوش، اگر یک کهنه ترین دومی تاجیکستان دا با ارزه چیزی میگین بگین، میدونین برای چی؟ برای اون که او کهنه ترین دوم تاریخ این ملت است، تاریخش است که ملت او نمو سولا دوم داشتن. واسه همیشه بیان کسی بگه که اروپایی‌ها نمیتونستن زندگی چی بود، نمیدونستن نه، برای دوما را ببین چند هزار سال شدگی است، ایستادگی است. یعنی چندین هزار سال پیش اینا دوما ساختگی بودن، خانه ساخته و پستک بودن دوماش، نکی داشتن. برای ببین زندگیشونه، یعنی که نشان میتن اینو با همون بگیم چیز، با همون چیزی که اینا مانوندن برای خودشون بگیم حمایه کرده موندن، تاریخ خودشون اینا چیکار کردن؟ حمایه کردن موندن. اینا امروز میتونن برای تو نشان بتن، نگن. بفهمین نمیرم؟ امروزه متاسفانه بسیار چیزایی که در اسلام یعنی مسلمانی که از نقل است کو حمایه نیست نشان بتن، اکثر انسان ها او چیزا را افسانه میدونن. برای چی؟ برای که نیست نشانه. یا بگیم که ریم اگر نمی روزی همون بگیم ایتالیا دومو 5000 سال شدگی است، دومو حمایه کرده ایستادن، دومی نو نیست، خونه نو نیست. آوستریا میره باور که یک چه کم تر یک دوموی نو باشه هست، درون شهر درون وینا دومی نو نیست. کوچه ها میده اسبگرد کوچه ها است، وجود اسب میگشت، یه ماشین بازور میگرده. میفهمین؟ حتی که خداشون ده حق ندادن که تای زمین بکنن، یک پارکوفکا جور کنن برای ماشینا را موندن. ماشینا شخمت میستن،
ماشینو شخمت پارکوفکا کردن در اجازت است. میفهمین؟ پارکوفکا را شخمت کردگی هستند، حل مسئله ها را یافتگی، خاطر اون که اونمو اسفالت جزیر نکنن، اونمو سنگا را جزیر نکنن. امروز میلیون ها توریست برای چی میروند؟ برای چی اروپا میآیند؟ برای چی ایتالیا میروند؟ برای چی بگیم که دولت های برای اون که نمون شهرهای قدیم کلتور زندگی یا را دیدنی میآیند که اینا چی کلتور داشتن. دومینا وینه دومینا ایامو شهری کهنه که بیرون میبرو این طرف اینه دومینا باور که یه نامو دومو سوختگیان این طرف گفت هم گپوز میرود در گرمانیا میچسب پیسنش. یعنی یه نامو دومو سوختگیان که بعضیش در میره ماشین لیفت میگیره تا درونی کموناتا تا میدروره ماشین خطی در اتاجا گاراژا هست، هر یک خونه در برش گاراژ داره که لیفت ماشین خطی میبره. یعنی توی نمود خونه سوختگیان، اما شهر کنار سنگ شهر رسیدگی نیست. یعنی سنگ یورا رسیدگی نیست. امروز میلیون ها انسان ها میویان در اونجا برای نام شهر کنار دیدنی دومینا و دیدنی چی کنه میاد. همین طرف دما یا توریست دیدگی نیستم که همین طرف تماشا کردیسته باشه. هر توریستی که هست در همون شهر کنار است. میره پا موندن در جا نیست، ماشین گشتن در درون شهر کنار اجازت نیست. فقط پیاده میگردی اونجا را. من از نقلیات فهمیدی؟ من فقط دو چیزا رو در یوتیوب شمک کردن گفتم که خاطر اینا موسیقی که آدم ها همونجا چی هستن کافه ها هستن، همه جا کافه هست، همه یگان تایدام نیست که کافه نداشته باشه. همه هر یک تایدام همش همون هر یک کمناتش کافه و یک نمیدونم مراجنی خونه و یک چیزای تاریخی میفروختگی جا و همین خیلی هست. فهمیدی؟ امام علی رحمان چیکار کرده ایستاده است برای شما؟ برای شما شهر را زیبا کرده ایستاده است امام علی. رستم امام علی شهر را زیبا میکنه امروز برای شما. شما نمیدونین که با این بهانه امام علی رحمان آهسته آهسته شما را از تاریختون دور کرده ایستاده است، از خامتونتون دور کرده ایستاده است. شما باشه برقصین، با ایزو نکشیده با زبانی دراز بگین که از دوشنبه کی آمدگی، از بیا تو دوشنبه را نمیشناسی. متاسفانه علم آورش نمیجه است که ما از دوشنبه بدرم دوشنبه را نمیشناسم. میفهمین؟ علم آورش نمیجه است که من دوشنبه بدرم دوشنبه را نمیشناسم. برای که کلن گرفتین تغییرش دادین، همه را دوم را چپا کردین، جای تاریخی را چپا کردین، کینوتئاتر را چپا کردین، بگیم چای خانه های که سیم یعنی که یک نشانه پایتخت چای خانه بود. کینوهای قدیمه دا و چای خانه بنوار آمدگی چای خانه است. کینوهای ها SSSR دا چای خانه راحت است. تمام موسیقی و فرهنگی و چاربینی های بگیم که کلیپ های دوره هم SSSR نام چای خانه دا گذشتگی است. چی است؟ سرودی دوشنبه داشت در همون چای خانه راحت مردم شتگی تاقی جلگ میان و بستگی چای از دستن. او تاریخت بود، تاریخت بد هست، خوب هست، نیک هست، شیرین است، تلخ هست، او تاریخت بود. میفهمی هموطنم؟ دیگه پروست امام علی شما را برای ای جای بیزه بایی که نه ما نو میسازیم شما باشه همتون قرصک زدین جناب علی زور کردی چه پشک دومی نو که چه پشک ایجا رستوران بساز چه پشک ایجا نمیدونم یک چیز بساز. امام علی پروست شما نمیدونین که چقدر این تاریخ چه گذاشته است در سر شما، چقدر نشانه های خدا گذاشته است در سر شما. میفهمین؟ متاسفانه شما که این چیز درک نمیکنید. میفهمین؟ شما متاسفانه این چیزا برای خودتون یک فخر میدونین، یک بگیم تو نمیدونی چقدر این شهر آباد کرده امام علی رحمان،
та агари ра бибини ку чӣ хел кардестай и ҷаноби Олӣ сахт хизмат кардестай барои миллата гуфта ту барое ки ту дарк намекунӣ, ту эҳсосот надорӣ, ту чувствован, ту майна надорӣ, ки мағзи сар надорӣ, ки чиза дарк кунӣ, ки чӣ шуда истодааст, чӣ гап аст аслан. Та агар як мағзи сар медоштӣ, ки чиза бифаҳмӣ ва ё чиза дарк кунӣ, ки чӣ будагиша чӣ шуда истодааст, ира агар дарк мекардӣ, ки ту чӣ гум карда истодӣ дар ивази як доми нави Эмом Алӣ, ту чӣ гум карда истодӣ, агар ту ира дарк мекардӣ, ку ту ба ин чизе ки Эмом Алӣ уҷа бозсозӣ кард, ту фахр намекардӣ. имрӯз проекти шаҳрдорӣ меган, меоян бигем ки хонаҳои бузургора осорхонашидагӣ, хонаҳои бузурго бигем ки аз байн мерава. имрӯз бигем ки ҳамун бузургҳои мо гаштагӣ шиштагӣ ҷойҳо таърих, як таърихи СССР агар гӯй чӣ хел гузашта буд, чӣ хел шумо 70 сол зери рус қарор доштен, гуфтагӣ калимада ту ҷавоб ёфта наметонӣ, нақл мекунӣ, просто нақл. Мо наҷа чойхона доштем, я вақто урусо омада будан, мода инаиҷа мо кинотеатр доштем, мо инаиҷа инайтарӣ доштем, урусо карда будан. Ту нишон дода наметонӣ. Халос. яъне ҳичи аст додарам, ту просто ко никто мешай мемонӣ. нақл ку нақла як одам метавона ки хел бига, як одам метавона у хел бига, як одам метавона и хел бига, оқибат меяд тамоми нақлҳо ба дурӯғ табдил мешавад, аслият дига пайдо намекунад. ина имрӯз бигем хиди ҳами ислом ҳам хел кардагиан, як одам и хел гуфт, як одам и хел гуфт, як одам иш гуфт, як одам, ҳатто ки байни худошон дигар ино соз гирифта натонистанд омилаҳо. яъне якдигар хатир разбор ҷангу ҷанҷол, ту хато мекунӣ, ту дурӯғ мегӯӣ, ту намедонам дигар чиз ҳастӣ, ту мошенникӣ, ту аферистӣ, дигар то инаи дараҷара омадан расидан. барои чӣ? барои он ки ҳамон чизҳоро кӯшиш мекардан ино ҳам аснодҳоро нобуд кунанд ва аснодҳои тоҷикҳоро ҳам ҳамун давлатдориро ҳам баъд аз омадани исломи меҳрубон ба як меҳри бузургаш, ба як меҳри бузург тамоми ҳамон чизҳои таърихиро нобуд кард. урус ҳам омад ки он чизҳое ки ино доштанд, мардуми форси мо, тоҷики мо, урус ҳам ба меҳрубониш омад, ҳамаро нобуд кард, бозсозӣ кард аз худша. Эмом Алӣ ҳам омад, урус сохтагиро нобуд карда, боз худаш бозсозӣ карда истодааст. яъне мо куллан таърих мо дигар ин ҳами 30 сола сар мешавад, ӯ тараф дигар мо нақл мемонад, халос, забони нақл мемонад, халос. чӣ хеле ки мисол араб омад ҳамроҳи Сомонӣ зад давлати қалиғора, ягон дона нишонаша намонд, хона пона ҳамаро чапа карданд, ҳамаи чиро сӯзонданд, зана гулакора киштанд, ҳоле ку мардако субеста занаку гулакора киштанд, то ки хостан аз ҳами давлатдории қалиғо нишонае намонад. имрӯз ҳамун навиштагӣ нақлҳо мондагӣ аст. яъне як дона қалан 200 соли давлатдорӣ, як дона як чӣ мондагӣ нест, як дарахт, як санг мондагӣ нест, ки ҳамаро аз байн бурданд, нишонаро тоза карданд. вақте ки нишона тоза мешавад, медонед, тамом дигар чизе намемонад. яъне инами тарз бигем ки чӣ кор кардан, рафтор кардан. имрӯз ҳам Эмом Алӣ Раҳмон дорад дар сари мардуми тоҷик, яъне дар ин сарзамини Тоҷикистон ки ватани мову шумо аст, гарчанд ман қаллиғи ту тоҷик ҳастӣ ва каси дигар лақаи дигар қатағани дигар лӯлитабор ҳаст ва бигем ки нобуд карда истодааст, аз реша канда бурда истодааст. ҷойҳои таърихӣ, ҷойҳое ки нишонаи бигем ки мо як замон ҳамин шароит будем, ҳамин нишонаҳоро бигем ки чӣ кор карда истодааст, аз байн ба сари баланд бигем ки бурда
истодасту дар ҷош намедонам барои тра як коробкае ки болош краска кардагӣ сохта додистаи вақтат хаш ира бубин зебоира бубин душанбе оли итари набуд душанбе инаи хел набуд ина и хел шид гуфтаги чизо пайдо шуда истодааст. Албатта ки туннелҳое ки сохта шид албатта дар таърихи инсон мемонад гарчанд одами бад бошаям мо наметавонем ҳамаи инсона як полни рост руша сиёҳ кунем. Албатта ки не ман шахсан хеле инсон нестам шояд касе инамун чӣ дошта боша аммо Эмомалӣ Раҳмон хизматҳо кардагӣ ҳаст гарчанд қарз кард қавола кард гарчанд барои хотири бизнеси шахсии духтар авлодош ин кора кард гарчанд имрӯз халқи Тоҷикистон дора ки пул меспора дар ӯ гузаштанаш бигем пулакӣ аст ё ва ғайра чизо аст ҳар чизе ки ҳаст нест кард. имрӯз мо дорем ин чизоро туннел Эмомалӣ Раҳмон нишонаи таърихи худша гузошт аммо баъзами бигем ки таърихи қадимаи бигем ки мо доштем ҳадди ақал доштем ки бигем садсола таърихмон гуфта фахр кардан да меарзидагӣ дому кинотеатр дигар чизо буд ӯро аз байн бурда истодааст. ӯро аз байн бурда истодааст. барои чӣ? Барои он ки мисол мегирем як дом 3-4 этаж боша Эмомалӣ Раҳмон хост аз уҷа пул кор кардан барое ки ӯ дом дар марказ қарор дора дома чапа карда маҷбурӣ бигем таърих аст таъриха чапа карда дар уҷа як доми баландошона сохта истодааст 15-16 этаж. Сабаб чӣ? Сабаб ки пул кор кунад барои уҷа қимат аст $1,000,000 аз уҷа кор мекунад барои нами кора карда истоданд. хотири маблағ Эмомалӣ Раҳмон таърихи тоҷика як нишонае ки тоҷик номтари зиндагӣ мекард инами шароитеш буд бояд мо муқоиса дошта бошем ки тоҷик бад зиндагӣ мекард мисолан мо хубтарша созем аз бараш ва халқи меомадагӣ муқоиса кунад ки мисол чӣ замон доштӣ ва дар чӣ замон зиндагӣ дорӣ яъне чӣ шароит доштӣ ва дар чӣ шароит зиндагӣ дорӣ. мефаҳме намера? бояд мо яъне ин тарз бояд шаҳрсозӣ кунем ин тарз бояд мо ватансозӣ кунем ки мо омадан дидан қатъи ку бе ягон нақл бифаҳмем ки без хонаи тоҷик пеш инаи дуошиёна буд имрӯз чорошиёна шидааст чорошиёна буд ё ҳашошиёна шидааст. хоб хонаҳои нахели стилаш майдаҳак будааст этажоши хеле будааст ҳозир стилҳои кушоди хушрӯ сохтагӣ ҳастанд. нишона агар Эмомалӣ мехост ки таърих ки дар 32 сол чӣ кор кард шаҳрра чақа намешид душанбера чақа намешид ё дигар ҷоҳора чақа намешид балки аз бараш бигем ки чӣ кор мекард аз бараш бигем ки месохт ва бигем ки халқ миллат муқоиса мекард кори Эмомалиро. ман имрӯз бигем ки на фақат туф мекунам дар рӯи Эмомалӣ балки ҷойҳое аз дастша мефишорам. мисол мегирем ина туннел чандта туннелҳо кушода шид мисол мегирем барои мардуми Тоҷикистон ҷое буд ки намедонам сабаб шид бигем ки ина мардуми тоҷики мо мисол аз як хунрезӣ халос шиданд бигем метонистанд ки то ҳол ракетҳо зинда буданд мисол баъзи камбудиҳо дар Тоҷикистон буд ҳатто ки ман ёд дорам дар ҳамин бозори Саховат дар бозори Саховат просто ду гурӯҳ чӣ хеле шид кадомиш хоҳари кадомиша гап дода монд намедонам ё намедонам кадомиш хоҳари кадомиша дӯст медоштааст хабар ёфта монданд чизе шид ки аммо ду одам дар ҳамонҷо гапошон гирехта монд дигар хай тарафшам рекет будааст ӯ тарафшам як рекети дигар будааст акошон авлодошон дар ном примой дар ҳам Саховат бигем ки намуд парон шида монд мо хада птовс ки будем асли қазияра намедонем аммо ҳам хел гуфтан дигар бачаи ёш ки будем мо рафтем дигар чӣ гап шида рафтем ӯ вақт мо дар птовс ки будем рафтем я милисара намебинем ама гирехта рафтагие ду одами як занак ба ҳамроҳи гудакш буд бо яктаи дигар
як занаки дига беҳуда просто тири ҳавои хурдагӣ унамуҷа мурдагӣ аст. Як занак қати гудакаш я занаки дига аки занаки гудакдор ёш буд як занаки калонсоли дига шояд нон доомада буданд, шояд намедонам як шир доомада буданд, шояд як чиз доомада буданд. Яъне просто так бигем навоздих омадан намуҷа тақдир будааст, насиб будааст гуфтагӣ бар ин. ҳамун тақдир насибҳо аз байн рафтанд. Агар ки ҳамун намешид ҳамун тақдир насибҳо то имрӯз дар гиребони тоҷик часпидагию тақдир насибҳо давом мешиданд. баъзе чизҳо аст, аммо худаш ин кора бигем ба як тарзи дигар табдил додагӣ ҳаст. аммо ҳаст ҷои хубӣ дора, ҳаст ҷои бадӣ дора. бояд ин чиза ҳар як инсон ҷавонмард бояд бага. Дигар намешавад ки мо ҳамун шаттогӣ кунем мисли бигем як зани шатто ҷанг кунад баъд дигар тамоми ҳамин бигем фақат ҳамин шаттогӣ кардан местоад қанчиқи вата ҷалабеву дигар ҳамо гуфти ҳамо гапу набудаги гапҳоро дар ҳаққиш таҳмат кардан. ин дар шаъни шарафи ма туғрӣ намегирад. дора корҳои хуб дора, дар таърих нишонаҳои худша гузоштагӣ аст, нишонаҳои хубша. аммо нишонаҳое ки ин миллата бигем дар ин аҳвол овард, бесоҳиб кард, номи террорист дод ва ки имрӯз кулли дунё ин чиза бигем уже дар сари тоҷик мезана ва ҳимояи мардуми тоҷика бигем ҳамун кӯшиш кард ки поён бара зулм куна, фақат дар болош дар ҷои ҳимоя зулм куна. миллата ҳимоя накард. миллат дар зери ҳимояи давлат бигем дар зери ҳимояи ҳукумат қарор нагирифт. яъне миллат бесоҳиб монд ва иҷоза дод ки худи миллат якдигара бигем ки таҷовуз кунанд, бидузданд. мисол бисёр барои полиси тоҷикистон бисёр як бигем ки бесару сомонӣ додагӣ аст. ҳар коре ки хоҳад ҳамин дар китифаш пагон бошад, коргари давлат бошад, бас аст. ё намедонам як урус ҳам бошад, агар дар тоҷикистон меяд бас дар сари тоҷик он корое ки мекунад ҳайратовар аст. инами дар видеошам биромад дар фейсбуку дар ҷо аст. як танк як бетери рус меяд бовар ки мезанад дусе мошина пиён аст, то метавонам та ҳай мекунад мерава, бо як тоҷики дигар мебирояд, тоҷики дигариро мегӯяд ки сёмка карда акай худоро шукр бугӯ ки наҷиқидад, ӯ пиён буд, агар намурди ҳарчи худоро шукр ҳамеша шукр кун. яъне бибинед, яъне мо мардума ба дараҷае овардааст ки бояд ин бечора мардум бояд шукргузор бошад бигем барои намурданаш. гуфтум ку тақдири насиби наваде ки гиребони тоҷикоро гирифта буд, дар ҳар ҷо агар случайна дар ҷангҳои бигем ду инсонҳо гурӯҳҳо агар кишта мешид, ӯ тақдири насиби тоҷик буд. ҳарчи Эмомалӣ ҳам тақдири насиба хомӯш кард. ира ма гуфтам шумода. аммо имрӯз инаи тақдири насибда гирифтор шиданд. мардум аз ӯ тақдири насиб халос шиданд, дар дигар тақдири насиб гирифтор шиданд ки Эмомалӣ дигар тамоми аҷнабиро бигем аз тоҷик болотар ҳуқуқ дар тоҷикистон додагӣ аст. хусусан хитоиҳо ки замоне ки ман дар тоҷикистон будам, мо аз хуҷанд мошин мебурдем тарафи бигем душанбе. як хато накунам майор буд ё майор буд фикр кунам майор буд дар худи президентски гвардияи Эмомалӣ Раҳмон дар хуҷанд кор мекард, аз Кӯлоб буд. модараш касал мешава, вазмин мешава ва барои ӯ занг мезананд ки модар ҳам хеле вазмин аст, биё ки то ки зинда аст як бор дидорбинӣ кунӣ. майор ҳаракат мекунад тарафи душанбе. хитоиҳо чӣ кор мекарданд? худи тоҷикҳои мо хитоиҳоро чӣ омӯхта буданд? раҳ банд мекарданд, баъд тоҷикҳо пансум ҷамъ мекарданд, медоданд, тракторист бедор мешид, цанга мегирифт, усу мемонд, тоҷикҳо мегузашт, боз цанга мегирифт, абрат намемонданд. бош дад мекарданд ки дар қафо 50 мошин 100 мошин ҷамъ шава, баъд боз цанга мегирифтанд. хулас ҳамин аҳвол бигем ки рӯзона мешава, рӯзона мебастанд раҳа барое ки ҳам бехатарии инсонҳо гуфта, не ки пул гирифта сар додан мегирифтанд. пул медодӣ сар медод. тоҷик хитоиро дар тоҷикистон визиткагирӣ омӯхта карда буд. як туремчи ки хитой дар тоҷико визиятка мегирифт. вай командир бигем ки командири худи президентский гвардия худи ҳамун майор бигем меоя ки раҳ бастагӣ аст, мега кишо военния кӯлобия тем боле. оле меган ки тоҷикистон дар дасти кӯлоби аст. не,
توجیکستان در دست خیتایی است. بکشو میگه نمیکشوه، میگه اوچش کسل چخیر آدم عصبی اوچه کسل تنبولی کماندیر. کارچ خیتای قطعی قد به قد کدام میره میزنه یا خیتایی را چیکو میکنه خیتایی بربودگی لام قطعی میشپش کو لام ایوسش میبرویا جوش در جانش پیش ایوچش در جانی کماندیر میبرویا. پرزیدنتسکی گواردیا با پرزیدنتسکی گواردیا خدی گواردیای ملی میگن کو مایوری بگیم که همون چستی چیزی ملی بود. ما این گپا با بسم الله میگم شما دا زد لام ایوسش گذشتگی است جوش در پیش ایوچش جانش برامد در راه دیدار با اوچش نرسیده جانی خودش برامد. کسی نخ گفتن نتونست نه خیتایی را سود کردن یکان گپ نگفتن گفتن خیلی مرد بالا با پسش یا توجیک کم تمام محکمش کنین خیتایی را پروسا گفتن بگیرین برای این خیتایی چی کنین دیپارتاسیش هم نکردن گرفتن بردن خیتایی را نموندن در تاجیکستان. تمام میفهمی نمیره در حالتی که خیتایی از تاجیک در تاجیکستان بگیم که پول میگیره وضعیت میگیره و تاجیک او را یاد میته با خیتایی شاو میخیزه. ما میرفتیم دیگه بکو اکای خیتایی بدور میکردن با تاجیک عادت تاجیک چی بود در حال در اونجا یک کس خیچ رهبر میگرفت ای آدمو پنسم جمع میکرد خیتایی فناری قطعی برامده ماشینو را حساب میکرد چند ماشین است پول گرفتگیش ماشین میگذارن دیگه ماشین نمیگذارن پنچم میگفت خیتایی پنچم پنسم میگفت یا ماشین پنچم تو پنسمی نتی سنگ نمیگیرم میگفت نمیگذاری نخری نمیگذاری پنسم باید بتی که تو ایجا بگذاری. خیتایی در داخل تاجیکستان پاسوستانوید کردگی بود برای گذشتن با خیتایی را پنسم پول میدادی. او خیتایی که در درون خوجند در چکالسکی و در دیگر جا که استراحت میکرد حالی تو تاجیک استراحت کردگی نیستی اون نمود استراحت کردگی نیستی ما ترا گارانتی میدم. خیلی جوانای تاجیک دخترای تاجیک برای پول شده برده در خیتایی و شب روز در تای پلاتکای خیتایی میخوندن شب روز برای پول شده بچه های تاجیک میبردن در اونجا برای شما در جای همون ملت با پیش شما را دخته وردگی است که بیایی نما کیف که گفته نه یا رباچی را یک استرایتلی راه ده بچه های تاجیک دختر میبردن. یعنی شما دیگر چی گپ میزنین از این بابت؟ یعنی امام علی رحمان بگیم توینه درجه تاجیک به قدر کرد یعنی غروری تاجیک از بین برد تاجیکستانی را ناموسی تاجیکستانی را از بین برد و آورد اینمی روزده بگیم که تاجیکستانی را چیکار کرد رسوند. فهمیدین که کیتایت در تاجیکستان از تاجیک دیده قدرش قیمتش بالا هست و خیلی مردم تاجیک برای پول نان شده خداشون در پیش کیتایت همین قدر به قدری کردن که دیگر نگفتنی خیلی خلق تاجیکستان برای چی؟ برای اینکه یک مادر تاجیک که شوهر نداره نیاز به اجاره نشینی خانه داره مادر تاجیک از خانه خیزوندن تاجیکستانی را از خانه خیزونده خاطری که این مادر بیچاره 500 سومون 600 سومون میته پول دادن نمیتونه کم یک خیتایی برای را بگیم که $200 یعنی 2000 سومون پول میته در جای 500 سوم تاجیک از خونه بیرون کرده در جاش خیتایی را جا کرده است. یعنی این چی ناموس بود دیگر چی ننگ بود خونه خودش ده یک مادر تاجیک کوارتیر نشین خیزونده خاطری 1000 سوم دیگه زیادی بگیرم گفته خیتایی را میشنن. یعنی ویس خیتایی فینانس هم بالای سر شما زور بود بگیم خودتون در پیش خیتایی رفتین متهم کرده بودین محتاج کرده بودین که اگر که من میگم که اگر خیتایی اگر $1000 بده تاجیک $50 در حالتی که هموطنی تو هستی برای تو باید بدونی که این شرایط تاجیکستان قرار داره تاجیک مثل خیتایی $1000 کار کرده نمیتونه در تاجیکستان که بعد کوارتیر پولی بده باید تو تاجیک خطابتی باید تو تاجیکستانی خطابتی نتی. ببینین اروپا است باور کنین
اگر که ملت خودش در کوارتیر نیاز داشته باشه با دیگه کس نمیده. باور کنید $1000 ماهانه بده. من میدونم اینجا چندین آدمایی هستن که این ختم کار میکردگی انسانایی هستن، همه اجاره میشینن نیم برابر ارزان از این از ترانسو میشینن. روز برای صاحب خونه شبو که بیا ما $1000 میتونی $500 داده است خونه را ما بته نمیتن. یعنی که ما ملت که خودمون قدر کردن نتونستیم، ما ملت خودمون فروختیم برای نفس پول شده، ولی امام علی را طرفتر سرکده مونیم. خودی ملت خودی خلق ما با پول در کار گفته فروختیم و خودی ملت برای پول شده دختر این ملت بردین در تای خیتوی خواندین که $100 پول بگیرین شبانه از سر دختر. میفهمی نمیره این میلیسه و دین ما را چی اشتراف کرد، $75 اشتراف کرد 5 پونت. این بسیار آدمی پست اینمی، بسیار آدمی پست. اگر این کم ترک نروشنی داشتم پارکوفکا دا просто کونی ماشین پارکوفکا براماندگی به جای پارک این اینجا اومد با آجی بگم که چیکار میکنه این طرف آجی با ایشه با پیش ما اومده است چیزی زیاد قبیدن. این گرنگه این نمیتره کی نمیده نمیدونه میلیسه دودگی است چه خیلی نمیره در کار قبول کردگی هستن. لباسوش چپ چرکای بخدا چپ چرکای لباسوش میگرده درونی دوموده صاحب نداره نمیده به صاحب از چی هستی چپ چرک کشول لباسوش داری کشول یا طرفش بگیم او نمی راه قطی که دکنسه میروه این مونده نمیشوه. خدای نکنه یگان انسان اگر 10 متر تا پیش خود نزدیکتر باشه، اگر جا نباشه مثلا 6 متر 7 متر جا تا پیش خود مونده باشه خیلی پارکوفکا کرده باشه اجازه 10 متره نه نیم متر باشه که نیم متر نام را متر میکنه نزدیک بده گیره متر میکنه نه نیم 10 سانتی متر اگر ای 10 متر همون گذشتگی باشه که امو چرا اشتراف می نویسه ای عقل نداره ای گاب نمیزنه رنگی گنگای خب میکنه اشتراف شمی نویسه میروه. این پدرمات کی مونده در اینجا نمیفهم. او روز نمیجه من پارکوفکا مونده خیلی طالبه هسته اما ایوز طالبه او طرف خیلی اجازه ته پارکوفکا پیش در ماشین موندگی نیتو پارکوفکا کدگی ما ماشین موندم همی اوز طالبه همی کونش بگیم که همی یک نیم متر بگیم هم خیلی یک نیم متر زیادتر بگیم یک 70-80 سانتی متری ماشین هموز طالبه بیرم داد خلاص. یعنی که ای پیش خود تو همون جاره 10 متر است اکمک دیت یک 60 سانتی متر یا 80 سانتی متر یا متر هم نه بگیم که همون خط بیرم بدم برای این هم 60-80 سانتی متر $75 اشتراف 5 پونت نوشته اگه این همی کسافت ماره خونه این کسافت بسوزه این دیوانه است برای سانتی متر میفهمین ولی برای خیلی نروشنی پره نیست یخرق نروشنی کردم یخرق. خلاص دوستای عزیزی به نهایت گرامی ولی قدر و بگیم که نمی خیلی گپا بود و خصوصا تاریخ بود درباره بگیم تاریخ گپ زدیم بود این کسافت دای پیشم برآمد همین کسافت دای پیشم برای روز دیگه هم روز بگیم که چی نمیشه و قدر برار نمیگیره کسافت از پیش برآمد. خلاص کلام بگیم که او رفت یک کسی دیگه رو جا نوشته است می نویسه. خلاص کلام دوستای عزیزم امروز نه درباره تاریخ هم گفتم کمی درباره طرفم دوستای عزیزم انا قدر ملت در دست خود ملت است باید خود ملت شما هر یک چیز درک کنین وقتی که شما اجازت میتین تاریخ شما را از بین میبرن وقتی شما اجازت میتین یک کسی دیگه بالای میارن بالای سر شما یعنی این را شما اجازت دادستین یعنی شما
انا ای بریم به خدا می التماس مای پای زندگیتون چیه تو الله را دشمن دادی و دشنام دادی و تو الله را قبول داری و تو پیغمبر را قبول داری و تو فلانی را قبول داری تو چی کار داری من چی را قبول دارم ندارم یا نگفت ای تو کافری تو مسلمانی ای که جو میگیری نمیخیلی گپورا شما ای شما کیه تو نماینده خدا در این زمین نوخه ای ما کی هستم نیستم همونجا که رفتم همون چون میدونن همون قدر ملک همون قدر خدا و همون قدر پیغمبر همون قدر همش همونجا دارن همون رفتم همونجا چون میدونن ما کیم چیم ته مهمی است که ما داته یگون ضررم نرسیده است تو از متر نگفتم بیا بریم دیسکوتک بیا بریم عرق بخ بیا بریم نمیدونم فلان کارا که بیا بریم من نگفتم متر از راه نبرورده استودم ما درباره تاریخ ما درباره حمایه ملتت گپ زده استودم برای دین تا قطعی ملا را از برکه تماما قبولش ندارم برای قطعی ملا را از برکه نمیگی چقدر رازبور میکنی چی کار میکنی نمیکنی برای پیش ملاد برای پیش من چی مسئله دین دنیا و نمیدونم فلانی و دیگر چیز پیغمبر و رسول قبول داری رو او را قبول داری ندارم یکون تو تقبل تمام بزنیم بره ما که از سیاست صحبت دارم نه از دین تو واقعا چی ملت هستین شما چی اخلاق داره شما چی مشکلی داره شما در زندگیتون من نمیفهمم واقعا باشه لعنت کنه الله تمام ترا رحمت کنه اما الله ترا رحمت کنه من لعنت کنه تمام شید قبول داری بذار برا که پای زندگیت بشه برا پیش الله برا نماز تا بخون برا روزه تا بگی عبادت که برا پیش الله برا اینجا چی اومدی چی میکوی داری تری جو از کافر دیده تو بدتر است که در هم اینجا کنکوی میکنی همون کافری که میگوی تو از همون کافر دیده تو بدتر هستی که در هم اینجا میدروی جایی که نمیدونم نمی شما نمی خودتون نمیتونین مسلمان میگیرین شما اخلاق ندارین که نمی جای درکار است برای تو درکار نیست درآمدن میگیری هم اینجا فوقتون زدن میگیرین اینا من نمیدونم که در لایف های مسلمانی تو نمیدونم که نمیگم که یگان چی تمام قبولش ندارم بذار برای پای زندگی چه باور کنین ما نمیدونیم لایف های همیو نمیریم ما که مشکلی وطن حرف میزنیم ناز بگیم که دین ناز دیگر چیز ما مشکلی وطن حرف میزنیم این میام ما جدا نمیام میدونیم که جایی کدام لایف دخته باشه لایف بچه باشه لایف سیاسی باشه لایف نه عکس دارن نه دیگه چی اینم میدونیم باور کن نمیگن همین مهمانی نخونده همین چیزی که درای درست نیست همین دینت همین نمیقدر عقل یاد نمیته که ممکن نیست در نموجا یا که اونا در روسیه رفتین در تای گرانیچه خومین همون دین دیگه بار نگفته است که کسی تر مهمونی در قبول نمیکنه در تای درش خونه رای شهلوی گلخوجه یوردم نپرس بگرد برا خونات پای شهلوی گلخوجه ما 5 روز 6 در نمیجا خوبه مینه ببین ما را روسیه قبول نمیکنه چی به ناموسی است چی به ناموسی است حداقل دینت نمیگه همین چیزا که ای بچه اینا بگی گفتی همون گپا که اینا نره ممکن نیست یک جایی که باشه دارم بیا کسای کدام مرا دستگیری میکنه مرا دستگیری نکنین یگان تو دستگیری نکنین یگان تو من سخنی میگم جایی که اگر حقیقت باشه بگیم که بختونه بگیرین مرا دستگیری نکنین ایما دور بستین تمام میشه و خصوصا تو برای با دودارم دور برای پای زندگی چه برای نماز تا بخون برای خدا گفتگی است نماز بخون برای نماز تا بخون چی با نمیخونی نماز تا وقتی نماز شیدگی وقت در اینجا صرف کردن ده خدا فرمان دادگی است که اقلا در رکعت نماز شکرانه بخون چه میکنی اینجا وقت صرف میکنی در پیش موی کافی رو اینجا برای در رکعت نماز تا بخون ثواب بگی او خوبتر است برای تو دودارم دوستای عزیزم قربانی چشماتون شم همتون قربانی چشماتون شم چی مسلمانی چی غیر مسلمانی کاتولیک لولی فرق نداره من انسانم خلاص تمام من یگانتش نیستم من انسانم راست ما هم چی انسان قبول کنیم من نه کاتولیکم نه خریستیانم نه بگیم که بت پرستم نه سنگ پرستم نه بگیم که اسلام پرستم هیچی نیستم راست هم قبول کنه یا آدم قبول کنه خلاص اگر خواهی نه اگر کدامت بگیم که خیلی
пашмои религиозӣ дорем ки гуфтиам гапо шуморо ҳеҷ чизо иҷозат намета ки одаме ки ягон чида бовар накуна қатъиу суҳбат накунед, қатъиу наздик набошен, барои он ки ӯ худоро бовар намекуна значит ӯ ичиро бовар намекуна. Хеле метонен ай пай зиндагитон шен. Тамом, ягон грамм ман мушкилӣ надорам. Ман ягон грамм чизе надорам ки шумо қатъи ниёз дошта бошем ки не бе шумо ман мебарам. Не, ман бе шумо инамқа зиндагӣ кардагим. танҳо барои ватанам гуфта истода мегапа. ӯ сарзамине ки ман зиндагӣ кардагим. Набоша ки мада похринай, реал намегӯ. май пай зиндагим шаб мерам, ай пай зиндагим бидим. ҳамиқа вақт қатъи ягонта дӯстӣ надоштам, рафиқӣ надоштам, рави биё надоштам, доди гирифт надоштам. хидам то қай пай зиндагим бидим, зиндагим соз буд. ранги тувори мехӯрдам, я бриданон доштам, ягон проблема ман надоштам. не ки вақте ки ман барои ватан гап задистам, ин шахсияти ту нест, ин шахсияти я миллат нест. яъне кулли ватан зиндагӣ мекардагии инсонҳо аст. лӯли боша, тоҷик боша, қалқ боша, қатаган боша, мефаҳмӣ амира, лаққай боша, қунғурод боша, фарқ надорад. ҳар инсоне ки дар ватан зиндагӣ мекунад, новобаста аз динаш. онам бечора лӯлиё омадан 1000 сол мешава мусулмон шидан. қадрш карден амура, хотири мусулмонӣ шақалан қадр карден амура. гуфтен аму кадом домло дар бораи аму лӯлиё я бор я мавиза кардагӣ гап задагӣ мада парто. чӣ хел лӯлиё омадан ислома қабул кардан дар иҷо. я мавизаи домлота парт омада. так что ин чизо барои ман нест. инам бечора масҷид мераванд, рӯза мегиранд, ба баробари шумо талбидани хонат бия ақаллан я бриданонаш наметӣ. талбидани меяхонад я бриданониш наметӣ. ҳамун лӯли қирғизистон мерава металба я зиндагиша мебара. ҳамун лӯли қазоқистон мерава зиндагиша мебара. ҳамун лӯли ай ӯзбекистон мерава металба мея. фаҳмидӣ? мусулмон хонаи ту бия бо ту нонуш наметӣ. зинда бошен дӯстои азизам. бовар кунед мавзӯра меридагии инсонҳо бисёр инсони пасткашанд, бисёр инсони ҳароманд. рӯз то рӯз ба худо ман ҳамиёро шум мебинам мерам. инами инсонҳо ҳастанд, инами инсонҳо, инами динбозҳо ҳастанд. рӯз то рӯз ман ҳамиёро шум мебинам ба худо. нафрати ман боло инами боло мешава мерава. инами динбозҳо аст. дар кор аст ёда, дар кор нест. нем фукшона тиқида омада нем бигем навиштам намега иҷа мавзӯъ чи аст. мо дар бораи тоҷикистон гап задистем, таърихош гап задистем, барои қадри миллат гап зада истодем. барои бояд мо якҷошем, сарҷам шем. не ёмо ранги намо як баъзан ҳолато намо дар куни инсонҳо яхе кирмак пайдо мешава. гиҷакш меган, чӣ меган? ё гиҷаки зиндагиам ба худо. инами кирмаки зиндагӣ инамиё ҳастанд. инамиё проблемаи асли ҷомеа инамиё ҳастанд. бисмилло ба мусулмонӣ худшон мегум ку проблемаи асли ҷомеа инамиё ҳастанд. инами гиҷакҳои ҷомеа. ёра гиҷак меган, шумо дам гиҷак меган. мо қалғода гиҷак меган, амо мешава ку инам асли ҳамо гиҷакҳои зиндагӣ намиё ҳастанд. як гиҷаки дигараш ҳамо ҳукумати сохтагии Эмомалӣ дим гиҷакош. гиҷаки аслиш ҳамиё ҳастанд, гиҷаки димишон аво аст. зинда бошен ҳамватанам ки бовар кун аз трени вайрон шуд. гапа дар даронаш рид партов.